Emakhosini siyabingelela. Ubingelela umkhudlamini eGoli eThembisa. Ngibingelela wonke umuntu obuka le video ozoyibuka la khona. Lana sekhaya la ubukele khona le video ngicela ukuthi namhlanje ungakhohlwa ukuyilike nokushare nokusubscribe la uzobuyibuka khona. Lo bingelelayo ngiseGoli khona. Le kwantonga ziyaduma kanti abakayipheli. Phela amazinyo endoda. Dumandumane dumezizweni. Ndoda umhlahlo. Eshaya umhlahlo bese kukhalaza inyanga, khala abathandaze. Lalela ke mntana sekhaya ungakhohlwa, ungalibali, ungaphuthelwa. Ngomhla ka-29 November le inyanga esiya kuyo sizobe sinenkonzo enkulu inkonzo lapho sizobe sidinga khona abantu abahluphekile abadinga umsebenzi abathi into zaba yilungu abathi impilo yabo umnyama abathi konke ukuhamba kwabo akulunga empilweni zabo sithi lalelani ke ngani zakwethu sondelani eMpumalanga eNelspruit Thewan Hot Knoll la sizobe sikhona khona sizobe sithi mabaphila abantu into esiyidingayo kuwena if uzobusuka endaweni yaseGoli noma Woolbank whatever la uzobusuka khona esithi cela kuwena ukuthi wena uza la esikhonzela khona iaddress ithi izithunywa zeJerusalem uphatha u500 u500 we-transport we-taxi kuphela wena usiphathele umnikelo wakho uyongena emanzini uma unezembatho zakho uma unezinto zokukhuleka uzenento zakho siyokuphakamisela la kuzobe khona abathandazi inyanga nabo bonke abantu izangoma unyaka omusha abantu baprepare ukuya emakhaya kuDisember babe behlambulukile banga-article izinto ezefast uNkulunkulu anibusenonke ahlanganeni khona lapha eNelspruit Thewan North Hall la sizobe sikhona sithi mabaphila abantu usibizile uMakhosi Ngomane sithi mayikhali si-content ukhulwane ngiyathoba eMakhosini amen. Mikhalala